Dobar dan, dobri ljudi. Danas ćemo opet raditi nešto iz maslačka, a to ne salatu, nego med. Znači, uzet ćemo ovo i iz ovog napraviti med. Ajde sad. Evo, sad smo se vratili unutra. Zašto? Zato što će biti kiša vani, tako da ajmo sad to srediti. Za med od maslačka trebamo 300 cvjetova. Hvala Bogu, naša baka je uzela 2500, ali to nije sve. Onda trebamo limun i 3 kg šećera i naravno 2 litra vode. Sad cvjetove od maslačka operemo, to smo već napravili zato što smo spremni, zato što ćemo kuvat i stavljamo unutra. Ovako palimo. Ovako lijepo i stavljamo unutra. To je to. To će se sad kuhati 2 sata i još dok se to opali ćemo još narezati limun na male komadice, na male kockice. Evo, dobio sam korekciju iz produkcije, ne na kockice nego na kolobare zato što možemo limun staviti van. Ako ste ko ja, bilo bi bolje na kockice, a zato što produkcija ne da, ovako ćemo staviti ovako na... Ovako. I to narežemo i stavimo unutra. Je li tako produkcija? Baš su lijepi kolotovi. Izgledat će to fantastično. I ovako, i stavite u vodu da je sve ovako malo pokriveno. To će se iskuvati, tako da ne se bojati. Evo, izrezali smo limun. Sad ćemo to kuvati 2 sata polako. Onda ćemo precijediti i onda dodajemo šećer. I onda skoro još imamo med. Evo, tako, sad se je to pokuvalo, 2 sata smo kuhali. Sad ćemo to ugasiti vatru, precijediti i onda dodati šećer i opet staviti za 2 sata. U to vrijeme smo pripremili još ove teglice, da, hvala, teglice. I u to ćemo onda staviti med na kraju. I to ti je to, jednostavno, ajmo sad. Evo, uzmete ovako. Uzmeš. Staviš unutra i onda lijepo polako, ne previše zato što da se vam ovaj limun uništi. Ovako i opa, ko palačinke. I to radimo sad do kraja, dok se ovo ne... Vidiš, to je problem, da imaš čisti med, znači da nema nikakvih ostanka limuna ili regrata ili šta god. I to ponavljam. To je to. Evo, ovako se nam je sad ostalo od regrata, mislim od maslačka i od limuna. Sad nam ostane oko litra i pol vode, mislim ovog soka. I sad ćemo uzeti šećer. Znači, izgleda ogromno, ali mi ćemo to polako da stavljamo na srednoj ovom slamenu. Ovako dodamo šećer. Kad vidim da su ti previše gusne, slušam te, uzmemo to i miješamo toliko da se šećer u ovom rastopi. I onda to dodajemo, ponavljamo dok ne potrebujemo cijeli šećer. To traje sad još neka 2 sata da se sve istope. I onda smo gotovi. I tako imate jednostavan med koji ga možete staviti onda u, kako se im kaže već... Može čaj, može... Ne u čaj, mislim u posudu, kako se kaže. U teglice. U teglice, da. Ja, mi kažemo pozarec, ali ćemo u teglice. Evo, teglice su već pripremljene. Čekaju. A to će biti super med. Evo, vidite sad, skoro smo gotovi. Još sad moramo da skinimo ovo bijelo što je nastalo na medu. I kad to pokupimo, pazimo da ne bacamo med, nego samo ovo bijelo. Pa ja sam to već pokupio. I sad idemo još. I idemo ovako.
skidamo bijelo. Evo, sad smo na kraju. Uzmemo ovako ove kozarce ili teglice, hvala. I uzmemo med, najlakše vam je s ovim lijem. Ako nemaš lija, onda i ovako, vidi. Znači, ovako nam izgleda med, sad to je skroz novo. Znači lijepo žute boje, zlatne. A ovako izgleda poslije 2 godine. Dobije dublju boju. Okus je vrlo sličan običnom medu, znači razlika je samo da je malo gorčiji na okus. Ali je vrlo zdrav, može ga stavljati u čaj, u slatkiše, šta god radite. Jednostavno, sezonsko, the best med.